Okay, so minggu ini kita ada tournament Hilo Open lagi. Kita boleh tengok siapa yang ada main di Hilo Open. Malaysia player lah. Okay, so sekarang kita ada tengok Aaron Shah Sowi ada main. Okay, so kita tengok mixed double dulu. Mixed double. Ayo, Tang Jie dan Iwei mereka withdrawn. Maksudnya tak main lah. Go Lai pun tak main juga. Go dan Lai tak main. Siapa lagi? Okay, kita tengok men's double. Aaron Shah Sowi ada main. Go Sifei Izzuddin. Siapa lagi? Man Wei Chong T Kai Woon. Dan lagi Arif Yap Roy King. Tan Wei Kiong Asrin pun ada main. Kita tengok lagi women's double. Women's double. Perlitan Tina tak main lah. Dan juga Go Pei Ki. Yang ini tak penting lah.